colli'r gêm heddiw, heb chwarae fe. Felly mae'r pwyntiau I gyd yn mynd I Dreigiau 1. A mae'r tîm arall, o'n nhw fod I chwarae Forum Gaming. Mae'r gêm yma'n mynd I cael ei chwarae wythnos dydd Mercher nesaf. Felly so mae'n cyfle gwych I Dreigiau 1 chwarae Dreigiau 2. Felly, wnawn ni just ymuno gyda nhw nawr. Maen nhw gyd ar y Discord, so bydd digon o siarad nawr mewn eiliad. Yes, mae gen I. Fi'n mynd ar chwith. Ie, achos fel gêm ymarfer neu just bach o gêm cyfeillgar o hwn, ni wedi penderfynu wneud y cyfres o 7 gêm. Felly, gawn ni weld. Oh, wow. Fi'n nôl. Fi'n mynd nôl. Okay, nice. Okay. Fi'n mynd canol. Yep. Fi'n nôl. Oh. And cross. Down. Same gen I, beth. Just gwirio, Ellis, wyt ti wedi newid eich IGN I picture? Yeah, we require our PC now and the Xbox. Okay, dim problem. Right. Bydd rhaid I fi just cadw golwg o hwnna, achos bydd rhaid I fi roi ar y roster ar gyfer y gemau nesaf. Wel, dyna gyd. Oh, okay. Wyt ti'n gwybod os ti'n mynd I chwarae ar PC wythnos nesaf? Yeah, we'll require our PC. Okay, cool. Na I wneud nodyn hwnna newid e nawr. Os mae'n show, that require our Xbox. Okay. Wel, dys dim ots, lan I chi, ond beth bynnag chi'n fwy o cyfforddus gyda. Ar hyn o bryd, achos cyfyngiadau Covid, beth bynnag sydd gyda chi adre a chi eisiau chwarae gyda, ond ie. Yeah. Just bod ti'n gael fi gwybod yr enw, dys dim ots. Oh. Yeah, okay. Okay. So na I newid I picture 1, 2, dim 6, yeah? Yeah, please. Cool. Right. Nice. Down when I get to number down. Diolch. Okay. Game agos. Yep. Fi'n cael. Fi'n Kyle, hang on, sorry, Beth. Oh, Harvey. Oh dear. No box. No. Okay. You know? Good no. Set for there. Unlucky. Oh. 2 net. Oh. Nice. Send boost, Kenny. Boom, 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 boom. Fi'n canol. Oh, down. We are there, quick. Wow, hwnna really dim yn Diolch hawdd. Nice. Bendant rhywle. Yep. You start a Dwe'r kite. cae, dwe'r cae. Yep. Ar y to? Ar y llawr? Uh-oh. Okay. Really, no problem. Nice. Down. Dwi'n mynd chwyth. We are there, chwith. Tim Hobman. Yep. Draws guy. Diolch. Sorry. Mae gen I. Nice.
shot. Might be. Union. Okay. Dwi'n dealer. Mae hyn i'w ddi. Canol. Oh. Shanton. Diolch. Canol. Dwi'n dod nhw. Gyda. Nice. Nice. Gyda. Uh-oh. Dim mewn. Hwna. Nice. Oh no, they're getting a good boost. Alright. Nice guy. Yep. Diolch. I think it was getting just a boost. Hei, jyst meddwl y tournament chi'n trefnu, wel, dros Pasg, falle dyma fydd y final, boys. Pwy a wyr? Gobeithio. Byddwn ni'n chwarae mewn hynna, neu? Wrth gwrs. Right, okay. Yeah. Ie, yeah, be hoffwn ni gael yw bod chi, un o chi ar branch, bod chi ddim yn chwarae eich gilydd yn Ie, byddwn ni'n Yeah. ochr arall y brigau neu cangen neu beth bynnag, ie? Ie. Ie. Yeah. So os ni yn ennill, bydd ni'n chwarae mewn finals. Ie, ond dwi'n eitha hoffi y ffordd maen nhw'n neud yn y tournaments eraill chi wedi bod yn chwarae mewn, lle chi'n cael ail gyfleoedd, ond mae hwnna'n dibynnu ar lot o chwaraewyr a lot o tîmau, Ie. felly neu gadael i chi penderfynu, falle bydd fformat fwy syml yn gwell gyda chi. Ie, a siwtio chi. Dwi'n credu byddai'n well os ni'n creu Discord newydd just am hwnna, just so dydy'r Discord yma ddim yn cael fel overwhelmed gyda just... Yeah. Ie, oce, digon teg. Just bod ni'n rhoi pethau yn lle, so mae fe'n hollol ddiogel, bod pawb gyda caniatad, yr holl pethau yna, so ni... Achos chi weithiau yn cael problemau gyda pobl yn trolio ar y we, a ni eisiau esgoi unrhyw drama fyna. Felly, just bod ni'n cael hwnna wedi trefnu cyn, dim problem. Gret, syniad da. O'n i'n hoffi'r sefyllfa, mae Battlefy yn gadael chi neud e trwy wefan nhw, so chi just yn negesio ynglyn â'r gêm y pethau. Felly, ond os ni eisiau neud streams a ffrydion fyw, mae yn neis i gael chi'n siarad y pethau, felly, ie. Yeah. Gydyn ti'n cael hyn? Ni chi trafod hwnna ar y Discord. Ie. Cool. Dwi'n mewn chwith. Be ar ddi? Dwi'n cael hynna'n cael ei ffrydrio te, neu rai ohonyn nhw? Ie, yeah, dyna pam o'n i'n meddwl falle mae'n syniad i ni cael chi ar canghennau gwahanol, so ni'n gallu swapio, o leia ni'n bendant yn gwybod chi gyd yn hapus cael ei recordio a siarad ar stream, so ni'n gallu dilyn eich llwybrau chi. A... Ie, wel, mae'n reolau dwi'n hwn y dathi, mae'n darn am ffrydio. Okay. Mae fi sydd yn dweud, byddwn ni'n rhoi gwybod i'r captains y tîm, a wedyn, os maen nhw'n hapus, byddwn ni'n ffrydio'r gêm. Ie, gwych. A wedyn, mae hynna'n ffordd just syml o wneud e. Ydy. Nice. Cool. Syniad da. Be yn box? Oh. Sorry. Yn mynol. Bro. Nice. Oh, no. Oh, shwmai. Nice. Siarad. O. Dwi'n mynd o. Nes i golli hwnna. Oh, sorry Tom.
Mynd lan. Mae Tom yn really dawel y median. Dwi'n rhan jyst i fi. Neu cael look nawr. Os... Na, mae fe yna, ond dwi ddim yn gallu clywed e chwaith. Fi'n canol. Mae gen i. Ie, mae'n tricky yn dyw e Harvey pan mae'ch captain ddim yn dweud unrhyw beth. Na, dwi'n mynd siarad am y ffaith bod fi a Gethin yn stuck yna. Sy'n gold. Oh, wow. Oh, right. Yeah. A wen bod am y munud diwethaf. Wel, Ooh, Oh. nice. Oh. Arbed gwych fanna. Wow. O, so oedd gen i boost fydd chi'n dod fanna. Oh. Dwi'n edrych. Oh my god. Ennill y rule one. Na, falle mae rhywun di galw fe neu rhywbeth. Dyna'r unig peth dwi'n gallu meddwl. Yeah, probably. no, Batman! Oh. Hanner y gêm wedi mynd. Helo? Ie, pam chi'n dilyn? Helo. Rwy'n chi trafod. Ti'n Ti'n iawn? clywed fi? Ie, fi'n clywed chi na. Ie, helo. Wel fi'n siarad o'r holl amser, ond apparently ddim wedi'n cael ei pigo lan. Hwna'n glitch in the Bach Matrix, rhaid dwi'n o'n mighty credu. Martis yn bach. Na, ond o'n i'n gweld e'n goleo hefyd. Oedd e just yn weird glitch fanna. Fi'n gwybod pam. Bach mae'n audio bug. Ie, falle. I fi, Cool. Fi'n mewn gol. nesaf. Nice, dwi'n lan. Caram Ellis, ti'n gallu gythio. Nice. Come on, boys, mae trio chi yn yr un lle fanna. Dwi'n mynd. Digon o Nesa. trafod. Caro fan hyn. Ti angen mynd. Dwi'n Nice. lan. Dwi'n mynd ôl. Oh, mae di Go on, dwi'n dal am y ffad. Cymryd e? Oh. Mae gen i. Oh, awkward bounce. Nice. Dew, phantom. Nice. Ie. Yn edrych ymlaen at wythnos nesa, mae'ch 2 gêm nesa Tom yn bwysig i ennill, achos chi'n gallu sneakio mewn i'r 16 olaf os chi yn ennill y 2, yn dibynol ar scores eraill. Mae blwyddyn 11 Diolch. yn eitha sicr o gyrraedd e, ond mae gêm caleg gyda nhw wythnos nesa yn erbyn... Ie. Cofiwch chi'n gyd yn chwarae gêm cyfeillgar yn erbyn Leeds. Ie. Tîm cynta nhw, a nhw'n cryf o nhw. Felly... Ie, dwi'n cofio fel Jamsy oedd e. Ie, Jamsy oedd e jyst yn redig y sioe, so fi'n credu mae'n werth ffeindio tactegau, a falle chi'n gallu ymarfer hwnna Cam. heddiw yw pigo un person mas a just stopio nhw rhag chwarae, achos Go on, guys. oedd tîm chi wythnos diwetha y Tom gyda'r un problem, oedd just un chwaraewr just yn amazing, a oedd gweddill yn eitha arferol, really. Sa'n arferol. Ie. Oedd hwnna jyst mo'n garedig i nhw, ond na, mae rhaid i chi kind of... Mae'n tricky, efelychu chi hwnna mewn ymarfer, ond rhaid ffeindio ffyrdd a tactegau o wneud hynny nawr, achos mae'n anodd gweithio fe mas yn y gêm, ond dyw e. Cyfathrebu yw'r prif peth a Oh. galw am y pêl. True. ond, Cael. ie. Nice one. Nice. 50. Dilyn lan. Mae gen i ar backwood pass. Nice. Down. Fi gael mynd lan am hyn. Dros e. Mae'n cael ei curo. Dim ond. Go on now. I fi. Well, Tom. Nice. Ni'n cael hyn. Mae gen i. Roi hyn ar y dde. Na, chwi. Wel, na, definitely ar y dde. Neu canol, dwi'n siŵr. Bron. Dwi'n canol. Ti'n gallu dilyn e. I'm going to do the boost. Mae'n ffain. Just sto. Canol, ti'n gallu gael? Ochr. Ish. Un o ti. Bron. Fi'n mynd Fi. nhw. Dal ni fi. No, gydio hyn, fi'n teulu ti. Canol. Nice. I'm pretty Man. 50. Power hit. Mynd am y gol.
Wrong. Oh, unlwcus. Da yn cadw e fyny, ddo. Give him there. Yeah. Pedro kind of pin bump. What? What? Cyntaf i bedwar. Beth Mae might hwnna... be. Mae hwnna'n Oh, amser. a rule in. Efo rule in. You guys are doing Ah, canol. right, You right, canol. right. Okay. Wel, ti guys wedi bod mewn y rule in hynna am quite some time os ti wedi cael pedwar cant a pump. Yeah. Solid time munud. Wait, hang on. I get it. Oh no. Oh. Mae hyn yn wrong amser i hang on. Yeah. Ie, os bydden ni chweched, just cario ymlaen, ond anffodus, Harvey dwedodd y hang on yna. Oh wow. Oh, unlwcus. Nice. Unlwcus. Ti'n aros? Un fi? Pinch mewn o falle? Nice guy. Fi mewn bar post. Nice. Okay, fine. Mae gen i. Go right side. Nice. Doing that. Oh, okay, mae'n mynd tu ôl fi. Yes. Mae gen i. Doing dealer. Okay. Gallu cael bump ar fe? Fi mewn box. I fi? Bump o fe. Doing null now. Nice guy. Yep. Doing null. Oh my god. Just cymryd amser. Mae'n yn y cornel. Got your land. Nesaf, cer me, quick. Fi'n tu ôl i ti. Ti. Nice. Nice phantom. Doing null. Ie, Fine, fi. ti gael amser. Ni'n cael amser. Not sure cael bump. I got. Give money, give money. I fi? Fi'n dod dan. Oh. Dros e? Cross. Neu fel Nice. yna. Nice. Yeah, I need Let me get here in a bit. Cer me. Oh, wait. Agos. Nice guy. I mwy fel acau. Good pass. Ah, Okay, 2 minute boost. Oh. Maybe. mae gen i. Some of them. Cannon. Dwi angen boost. Oh. Nice one. Doing null. Nah. Dilyn e? Oh, They know. bump. Oh, wait. Ganyan. Awkward i fe. I fi. Some getting boost. 50? Nice. Ah, nice. Okay. Middle on. Fi'n tu ôl i ti nawr. Fi'n mynd nôl. Lladd e? Dim gen i unrhyw boost, so... Trio cael e mas. Nice fan. Doing null. I ti? Fi'n mewn Nice. canol i ti. Nice. Doing try. Cannon listing. Mas? No, no. Alright, doing null gap. You actually got that. Yep. Nice. Mynd am Bump o hwnna. fe ar y Fi'n wal. tu ôl i ti. Nice one. Nice. Tia. Nice. Agos. Oh, nice shot. Oh no. Nesa. Them on Tika. Okay, doing null. Fi'n tu ôl i ti. No. I fi? Yep. Lovely. Nesaf. Dwi'n gydio. Nice. Dwi'n back post. Nice block. I fi? Oh. Oh, bro. Nice Nesaf. phantom. Oh, no. Shot. Unluckus. You're on. Fi'n tu ôl i ti. Dwi jyst yn cael bumps. Mae'n ffawn da. Fi'n dod nôl. Bump o fe. Nesaf. Nice man. Mae gen Bump i. o fe. Unluckus. Fi'n mynd nôl. Un i ti. Wrong gap. Got a boost. Arrows. Methu mynd eto. Ti'n cael amser iddo. Nice. Nice one. Them in V. Eto. Nice guy. Un fi. Mas. Oh, I fuck. cael redirect. Close. Oh, wedi gwneud backflip. Yes, No, shot. no, no, no. Nice guy. Yes. Methu. Them in V. Cymryd y boost. Dwi'n cael chasio. Yes, I'm sorry.
Now. V. Nice. Fi'n tu ôl i ti dau? Down? Mae gen i. Caramel. Oh, One V. Nice one. Nice. mae gen i. I'm gonna kill that. Nice. Oh, Kenny. Gorau. Trick a block. Down. Cross the net. Unity kernel. Nice block. remember, Green go. Valis. Twin door. In VR well. Caramel. Nice. Methu mynd am hwnna. I'm on the cross. Mae'n ffawn. Okay. Right. Dwi'n Two nesaf. in chwyth. Dwi'n back posting gallu gythio os ti eisiau. I fi. Ti'n gythio? Nice guy. Panel? No, I didn't. Ruin recover. Caramel have. Might as well. Nice. In T. Do you have a heavy panther? Methu. Oh, nice, Phantom. Diolch. Game agos. Oh, Un mwy game. Na, dau mwy game. Nai. Nai, fi'n credu Ie. mae'n un. Na, mae'n... A fan'na. Wait, na, oherwydd os mae'n pedwar, wen mae dim ond dau mwy game. O hwnna'n chwech, never mind. Na, gorau o saith yw cyntaf fi pedwar. Ie, fi'n gwybod. Ie, achos cyfres o saith yw e. So, Oh, sorry, yeah. ie. Dyna ni, ydy hyn mynd i bod yr Phantom. comeback gorau erioed. In fi. Na. Reverse sweep. I need to leader o'r blaen, so... Grei. Ie, ond ti ddim yn gwneud fo S. Be ti'n O, nesaf? Oh, sorry. ti nawr. I fi. Ar Ond backward. fi ddim rhaid talu sylw. Nice. T. Two 0. Nice. Cymru back beat him. Rwy'n angen mynd nhw. Nice guy. panel. Dwi'n back post. Canol is the archer. Dwi'n gythio fe. Mas. Clear. I fi. Nes i gael bumped. Gav. Yep. Ddim cover dda. Nice. I fi. Cano. Okay. Bump o fe. Oh, no. Nesaf. Phantom, hwnna di. Nice. Nice. Okay, dwi ochr. Good deal, ti gael. I fi. Garo. Ddim mewn. Sithar. Oh, dwi'n Nice demo. Dylan. Might as well go shot. Oh, no, hold on, man. Nice shot. Oh, nice. Agos. Oh boy. Far right. Brown. Phantom. Wow. Nice guy. Nice save. Caramel. Ti'n gallu mynd os ti eisiau. Nice. Dwi nôl. Between Calval A Dimples. tu ôl Okay, fi, dwi'n tu ôl gallu fi. lan. Oh, Own goal? Redirect. Nice. Let's go. Cooks your pinch to any moment. Let's go. Sheesh. Unlwcus, Fel hwnna, Ellis. Unlwcus fel. Credu ti di pinch o fe yn erbyn e. Ciao. Dwi'n ar dde. Oh, wrong. Eto. I fi. Oh, no. Backward. Carolan. Yeah, these now Nice. re-back goal. My bad. Oh. Agor. Please, move over. Call agored. Wow. Maybe. My heart being so boring. And you just eisiau mynd am y clip. Na, mae rhaid Rhaid i bod ni yn mynd am ddiogel massive fyna. flip, double Mae lot tap. o'r yfantol fan hyn yn yfantol os e, so... Mae nhw'n Ie. 3 game lad, dwi'n credu mae nhw'n gallu mynd am y clip. Oh no, I'm getting. Oops. Yn ti haf. Un fi. Shot. Gaeth lan. Dylan. Carolan. Nice. Oh, no, hold on. My address. Oh, come on. Literally inches. Troy. Os ti eisiau.
Team back. Ah. Oh wow. Manga. EV. Mass. Cut him back. Nice. Some. Agar, okay. Canal. Yeah. McGinney. Corner. Oh wow. McGinney Eto. Gada. Win no. Loud and shotgun. Oh, sorry. Oh, I see them in the heart. And the trio, what are the then go Go on, Gav. Doing deal. I don't know. Nice. Eto. McGinney. Jimmy Blocker. True. Nice one. No. Oh come on. I hold true. I already did good. Nice. Nice. Ron. Manga. Jimmy no. Yep. Jackie Troy. Ah. Even no. Amsa. We know. Drossa. Backward Vaka. Ah, well. Dylan. Gav was Nagashi. Yeah, okay, he literally did boost the entire time. Chang needs save. Nice. Nice, Gav. Oh, we did come with dire boost. That's good. We are ring boost fan. Yeah, sorry? Yeah. Pass. So we are ring boost for help. Yeah, League is longer boosting kill 0 and so long. Yeah. Yeah, Hannah and a job. We just come with boost help. Go on, Phantom. Give me a whiff. Oh. Sy'n sanky nhw i fyny. Ua. Oh. Being covered there. Front row, yeah. Nesaf. Clear. Nice, Gav. Matthew. Yo, I'm a goal getting huge. Don't have 18 cal and come a goal V. Like I'm in a comp game. Okay. Up Ar yn un aros am- tîm nawr, am- Jay. Fi'n gwybod mae addasiad i symud tîmau yn peth anodd am rhaid. Rwy'n gallu neud e. V. Dylan. Backward. Seaflower. ET. Argos. Go on, yeah. Good man. Eto. Imota. And Matthew. We're in a box getting. Clear. Nice. Oh, down there. Am I going to get it? Harasame. V. Nice. Nesaf. Nice. Magani. Drossa. Nice. Back post. Okay. Oh. Okay. Nice. GG. I am. GG. Boys. Dyna ni te am wythnos yma. Wythnos nesa nawr bydd y doi tîm yn chwarae. Mae Dreigiau 1 yn erbyn Leeds College 1 a mae'r gêm oedd fod heddiw wedi cael ei aildrefnu ar gyfer Dreigiau 2 yn erbyn Forum Gaming. So, tua 4 o gloch wythnos... Wel, hanner wedi 3 byddwn ni'n dechrau gyda Dreigiau 2 yn erbyn Forum Gaming a wedyn 4 o gloch ar gyfer Dreigiau 1. So, gobeithio bydd ni'n gallu gwneud stream i'r ddoi tîm wythnos nesaf. Felly iawn, diolch am wylio a gweld chi tro nesaf.